Yesu reka nongere mbifurize kugira ibyo nshuti bakunze bavandimwe mu muryango mugari wa Irene plus info 1 tudase kubana umunsi ku munsi makuru yacu ajya atandukanye n'ubundi muri rusange ni ku mutekano politique and diplomacy twibanda nkuko bisanzwe rero ngabangarutse muri studio kujya turebere hamwe byanye n'aya makuru akoje kugenda n'ubikano ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba akutaka wa Republika Demokarasi ya Kongo mu bice bigize ubusobanuro n'ubundi muri rusange akoje kugenda biraberamo imirwano ikomeye cyane iri gusa cyane bikomeye izingabo cyangwa se izi bitinye shyamba z'utwa AFC 23 ndetse n'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato kugeza magingo aya ngaya ni urugamba rukomeye cyane rero ni urugamba rutoroshye habe na gato navuga yuko ari urugamba kabutaka rukomeje kugenda rusakiranye bikomeye zingo z'umutwa FC 23 mu nyemere tubaze twumveho gato Colonel Rugabo dutangire nkohereza update mwuzani ijambo rya Colonel Rugabo tutangira nkohereza update Eriwe uyu munsi turi mu Minembwe uyu munsi byaba bimeze gute muri aka karere Minembwe tuvyutse ku isasu kuko bihora amadrone amasasu yo hasi amabomba masoko y'amaskati byose takataka zose leta yahagurukije biba biri mu Minembwe ivyo nivyo bihavugirwa nta kindi kintu nta yindi ngira ngo wumvishe ibyo Colonel Rugabo yatangaje ku munsi w'ejo ndagira ngo twifashishe ijambo ryo kugira ngo tugende twinjira neza muri update nibwo siko nakujyana ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda irumvikana muri zino santere n'ubundi za Minembwe Mikenye Gakenke Karingi Bidego ndetse n'andi ajyatarukaye n'ubundi muri rusange ngiye kuba nagenda nkubwira uburyo ki urugamba rumeze impamvu dutangiye twifashisha ijambo ryo bita Colonel Rugabo cyangwa se Afande Rugabo nuko ngira ngo tuze ko twakinjira neza muri update zacu ngira ngo tuze ko twakinjira neza mu bice yatangaje ku munsi waje kugeza amaginga anga byongeye kwagabwaho ibitero karabutaka tuzibwe ko twajyana ku makuru ari kuvugwa ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDN bezaje ko zatangaza neza yuko ngo zihaye AFCM 23 amasaha 28 yonyine ngo zibe zamaze kuba zakaba cyangwa zamaze kuba zakinjira hano ngaha muri Minembwe zamaze kuba bamaze kuba bayifata n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato turiko ko twarebera hamwe ijambo General Emmanuel Sultan Makenga yabasubije ababwira ati usibye ayo masaha 28 muduhaye nge mbaye amasaha make cyane abahaduye cyangwa se abasirikare b'ingabo za leta Kinshasa baje bagakambika mu bice byegereye hano nga Minembwe bose bari bwaze ko bavuyemo mu masegonda make cyane n'ubundi muri rusange nkuko byagiye binatangazwa n'abayobozi bakuru muri Alliance Fleuve Congo cyangwa se muri AFCM 23 n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato dore ko urugamba rwaje ko rwagenda ruhindura isura mu buryo bukomeye cyane Nyabyondo maginga ngaya ingabo zari zamaze ko zahakaba cyangwa se ingabo za coalition zamaze ko zagenda zihambura FC 23 biravugwa yuko kugeza maginga ngaya Nyabyondo iri under control cyangwa se yamaze ko yagenda irafatwa yamaze ko yagenda irakabwa bikomeye cyane n'ingabo z'umutwe wa Alliance Fleuve Congo naho urugamba rwaje ko rwagenda rukomera mu buryo butoroshye habe na gato ni intambara ikomeye cyane ngiye ko nagenda ndakuvira imuzi n'umuzingo twifashishije azimwe mu rwego rw'amezo bita Afande Rugabo n'ubundi muri rusange umwe mu bafande bakomeye cyane mu minsi iri imbere tuzatubazanira akadohereza update kuri tere akatubwira uburyo byifashe rwose nk'umuvandimwe cyangwa se nk'umutarama ukoje kugenda atureberera bya hafi uburyo bimeze n'ubundi muri rusange turiko ko twarebera hamwe ayo makuru mujyane mu bice bigize igihugu cy'u Burundi ku mpaka igihugu cy'u Burundi inkuru sinziza habe na gato ko kugeza amaginga ngaya ingabo z'umutwe AFCM 23 zihaturikirije amakamyo agera kuri 3 y'ingabo za FDN n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato kugeza amaginga ngaya intambara yaje ko yagenda iradogera ndetse urugamba rwaje ko rwagenda ruhindura isura mu buryo toroshye habe na gato amakamyo agera kuri 3 y'abasirikare b'u Burundi amakamyo harimo abiri y'abasirikare b'u Burundi hakabamo imwe dikore ibikoresho by'urugamba ni ibintu cyo kwanagenda nakuvira imuzini muzingo gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza ngakubwira ibijyanye n'urugamba rukomeye cyane ruri muri bino bice n'ubundi bikomeje kugenda bireverezwamo imirwano iteye ubwoba mu buryo toroshye habe na gato nyamuneka wowe usabwa nta kindi no gutera gatebo kumva ikiswe idonido kumva ikiswe umuripo kuko no makuru yacu akomeje kugenda bimvikana no ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange ni intambara ikomeye cyane rero ikomeje kugenda irahuza bikomeye izingabo z'umutwe FCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa coalition n'ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Republika Demokarasi ya Kongo dore yuko byaje ko byagenda biradogera ni munyemere dutangirane na Colonel Rugabo nanone ubundi mbona uburyo ki baviri muzini muzingo zino update mutega amatwi mwumve yo kwartaganda ahantu kundake za FARDC zabaga mbere aho ngaho ni umwanzi ahagaze ku ruhande rwa Gakenke uruhande rwa Karingi ahagaze kwa Nyasanduka na ruguru mu mihana yo kwa Rwaganje
aragize ati aho ngaho bita kwa Rutaganda ni mu ruhande rwa Gakenke cyangwa se rwa Gakenke ahakomeje kugenda hatakira haduyi cyangwa se ingabo za FARDC ingabo za FDNB Wazalendo umucaca wa Black Water niho bagiye bagira gute bashishinga iperu baravuga uti tugiye kwa twarasana na M23 ibyo byabaye ku munsi w'ejo mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kwagabwa ibitero karabutaka bitewe n'ugiye twaje ko twagenda twumva ibiturika byaturikiyeyo amadrone yaje ko bagenda araraso ndetse n'abasirikare batari bakeye tega amatwi wumve ku ruhande rwa Karingi bagiye baparika nono aho bita munsi gato nago ejo bari rugure kwa Nyasanduku uyu munsi abazi imikenye ndetse na Minembwe murahazi abazi Karingi murahazi hano kwa Nyasanduku rwose na ahantu hazwi mu mujyi utoroshye na gato niho baje ko bagenda baraparika n'undi muri rusange dore ko ariho bakomeje kugenda barahangana n'umutwe wa AFC M23 tega amatwi wumve ku ruhande rwa Bidego hari daboro hariya muri Ruhinamavi arahirizwa gusa na za drone akagaragaza aho abasirikari bake ariko mu ijoro agapuringana bagahunga abacu bagira ngo barayizamuka drone zikabarasa ni ukuvuga ngo icyo bari kuvuga ni iki hari kugaragara abasirikare bakeya Bidegu Ruhinamavi ni ukuvuga ngo hari kugaragara abasirikare bakeya bamara kuba bagera gutya bari kugaragara bakazana amadrone akaba ari kurasa mu masaha y'ijoro bagapuringa bagasanga basubira inyuma ingabo za M23 zagerageza gusubirayo bakata barashisha drone ariko ibyo ngibyo M23 yamaze kuba yabivumbura ibiyo bikoresho bya drone bamaze kuba bagenda bazana ikintu cyiswe amakomparate y'ubwoba bamaze kuba bagenda bazana ikintu cyiswe ibikoresho by'urugamba bitoroshye habe na gato bari gukoresha mu guhangana bikomeye cyane na Sekibi cyangwa se na haduyi ingabo za leta ya Kinshasa dore yuko arizo zishaka kuba zabuza umutekano abaturage batuye mu bice bigize Urusobe Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturage biswe abanyamurenge tega amatwi wumva ngera cyakubwira idoni ndakantu ku kandi naho ari hirya mu gice ca Bidego rero abavuga ngo za Rundu n'ahandi ivyo zose ni binyoma aho niho Bidego yahagaze ariko dukomeje dufunga dukomeje twirwanaho dukomeje turinda umutekano w'abaturage bacu tukaba muri Minembwe tukigirimo kugeza izi saha bari bose biri gukora chantage yo kubesha no kuvuga ivyo mu bashaka bazana amafoto ya kera yo mu Minembwe bakashiraho ngo nayo nyine ngo Abazalendo bageze mu Minembwe ni binyoma turayituye yatugirimo tuzorwana ntabwo dufite kugira ingapo tuzobivamo tuzokomeza turwana kugeza ku munota wa nyuma tuzotsinda nimba tutanatsinze tuzopfana n'abaturage bacu iyo niyo siroga yacu aragira uti niba tutanatsinze tuzagira dute tuzapfana n'abaturage bacu iyo niyo seroga yacu uyu nguyu bamwita Colonel cyangwa se Afande Rugabo muri MRDP twirwano cyangwa se mu mutwe w'irwano cyangwa se w'abanyamurenge bahisemo gufatanya n'abakoresha ukuri aribo Alliance Fleuve Congo bagashakira ubutabera ndetse n'umutekano w'abaturage batuye mu bice bigize Urusobe rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamwita Afande Rugabo ujye umutega amatwi mwumve neza 5 kwa 5 hari amagambo avuza akomeye cyane ngira ngo tugaruke 5 kwa 5 kugira ngo mubyumve neza kugeza amaginga ngaho undi twinjira muri operation zakozwe aravuza ati nimba muzi neza ibintu biri kuba hari kugaragazwa amafoto ya kera amashusho ya kera y'Abazalendo bavuga uti twarahakabye kandi mu by'ukuri Minembwe iri under controlled na M23 ndetse na MRDP twirwaneho kubera yuko bamaze kuba bagenda batsinda umwanzi bamaze kuba bagenda baratsinda haduye mu buryo toroshye habe na gato bamusubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane nimba wumvishe neza ibintu navuze bigiye kutwinjiza neza muri operation yacu y'uyu munsi wumvishe aho bari uyu munsi Bidegu wumvishe bari mu Ruhinamavi wumvishe bari uko babigenzaga nukuzana amadrone bamanutse bazana amadrone ndetse bahohereza n'abasirikare abanyakunzira y'ubutaka amadrone baba barekeye kuyakoresha mu kuzana ibikoresho by'urugamba mu kureza abasirikare banyura ku butaka basanga AFC M23 yabateze ikintu cyiswe ambush iteye ubwoba basanga yabateze ikintu cyiswe ambush karabutaka dore yuko imaze kugira tekinike zikomeye cyane ndetse no kugira icyo twakita aba undercovers cyangwa se abamaneko bakomeye bakuza kubafasha gufasha M23 guhangana n'izi ngabo za coalition bagiye bohereza ikintu cyiswe abasirikare batari bakeya bajya gutega ambusha abasirikare bitewe n'igitero bagiye bahereza amakuru Alliance Fleuve Congo mu gutega amushize ingabo za coalition nibwo baje kuba bamanuka bakagwa mu gatego ndetse no mu cyo twakita agaco ka AFC M23 mu kukagwamo rero babarashe mu buryo bukomeye cyane barabarasa babura n'uburyo batabaza ko nabyumbu bari bafite za rizinye cyamba za Wazalendo hari nera hamwe za FDL ndetse n'abandi cyatandukanye bagiye barabarasa mu buryo turoshye habe na gato Wazalendo na FARDC bamanika amaboko bashyira intwaro hasi aravuga uti tujoininze AFC M23 tugiye gupfa ngo dupfira mu ngabo za coalition tugiye gupfa ngo dupfiriye Kisakede n'abandi
mu kuza muri ibi bice rero mu kumanika amaboko abangaba nibwo izi ngabo za coalition zaje kuvumbura nyuma zibonye yuko abasirikare boheje batagarutse, kumbe bamwe bishwe, abandi bafatwa amatekwa, abandi bakomeretse n'ibindi bitandukanye nyine bifite aho bihuriye n'iyi ntambara. Bahita bohereza amadrone ajya kureba cyangwa se ajya gukamera, ajya kureba neza uburyo byifasha. Iyo drone yasibye ko yarose kuhagera no kwegera, bahita bayihanura mu gihe akagoma, bahita bayirasa. M23 yari Amavubi ndakurahiye, yarose kugera muri bino bice, M23 yihanura mu kirere directement, bahita bayirasa. Urugamba rutarugenda ruracurama, urugamba rugenda rurahindura isura mu buryo toroshye habe na gato. Alliance Fleuve Congo muri bino bice cyangwa se muri no mirwano ikomeye cyane yabarizwaga muri bino bice, biragaragara neza yuko izi ngabo za AFC M23 zagiye zikagira gutya zigaganira na MLDP twirwaneho, bagakora ikintu bita communication ndetse n'ikintu bita calculation y'urugamba rw'uyo munsi, kuko bari bamaze kumenya donc ahantu ingabo za coalition zigize gute zagiye zirakambika. Wahumvishe aho bari mu bice byano ngaho Ruhinamavi mwahumvishe, aho bari mu bice bya Bidego mwahumvishe, aho bari Gakenke mwahumvishe, kwa Rutaganda ngira ngo murahazi no muri Gakenke niho bari bagiye bajya kugira gute, bajya gukambika aho bita kwa Nyirasafari, noga mu bice bya Mikenke niho bari bagiye barakambika. Rero M23 kubera yari yamenye aho bari cyangwa se aho bari baherereye n'ubundi muri rusange kuri urugamba rukomeye cyane rwakoreye bafata indi ntera mu gihe toroshye habe na gato, yagikora ikintu bita full calculation y'urugamba, ndetse banamenya neza niki bagomba gukora kuri urugamba rukomeye rwabarizwaga muri izi eneo M23 iyobora, ndetse izi ngabo z'Leta Kinshasa zageze kugira gute gusatira. Mu gukora calculation y'urugamba rero nibwo bagiye bamenya n'amakuru yuko bagiye kwa bakataka batutse mu bice bimwe na bimwe, aho bita Ruhinamavi bateze ambushite y'ubwoba, ingabo za coalition rwose abahatakarije ubuzima ni benshi. No muri Gakenke rero bagerageje kwataka bavuye hano nga muri bino bice byo kwa Barutaganda, mu kwataka banyura mu ishyamba, mu kunyura mu ishyamba basanga ingabo za Alliance Fleuve Congo zimaze kwashyira ibikoresho by'urugamba. Raporo yari iri kuza ni ibaritse mu rwego rwo gutegereza no kumenya neza inzira byo kunyuramo nimba imeze fresh, nimba ifite umutekano. Mu kugera muri bino bice muri ishyamba ryegereye kwa Rutaganda niho bahise bakwitana na 23 ifite ibikoresho byuzuye, ifite ibikoresho bihagije. Babacucumye ivumbi ratumuka, babakubise ivumbi ratumuka basubira inyuma mu buryo toroshye habe na gato na hano ngaha. Mu bice bya Gakenke hano ngaha kwa Banyirasafari bagerageje kumanuka n'ubundi begera neza Gakenke, ukumva bo bafite igice kimwe muri Gakenke ngira ngo murabizi. Ni muri Gakenke, ni muri Mikenke. Bafite igice kimwe, ikindi gice kikaba under control na M23. Rero M23 yongeye bari bafite 50%. Ubu ngo basigaranye 30% kubera gusatira M23 bashaka ngo kurasana nayo mu buryo toroshye habe na gato. Alliance Fleuve Congo yabakoreye ikintu kiswe ihana liteye ubwoba. Ariko badi urugamba nago rworoshye habe na gato. Urugamba rukomeye cyane rwose, kiri mu bimwe mu bintu nababwira ni urugamba rwo turi bwaza kuza kurigera gute, kurutegereza tubona ibintu byaje kwa byagenda biradogera, ibintu byaje kwa byagenda birafata intera mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi muri rusange. Ni namba ikomeye cyane rero, ndakomeza kugenda nshakaho amakuru akomeye kuri bino bice n'ubundi bya Gakenke, Mikenke, Bidegu, Minembwe, Ruhinamavi ndetse n'ahandi ryatandukanye kaza Karinge hose, ngira ngo mwagiye mwumva uburyo byari bimeze n'uburyo urugamba rwifashe ku mirongo imbere y'urugamba. Ni kuvuga ngo rero amakuru ni mishitani ryatandukanye tugwe kuza kujya dushaka 5 kwa 5 umunyemere twinjire neza ku nkuru mfite hano ngaho imbere yanjye kuri screen yanjye ivuga ku basirikare b'u Burundi batakaje ubuzima hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi binjiraga mu masozo ya Republika Demokarasi ya Kongo. Baturikijwe twabyita inkuba kubera ko nago twaza ngo dugume film ngo ni M23 ko ariko nta numwe gize ubona M23 tigera gute ibarasa. M23 donc kugiza amaginga ngaya Alliance Fleuve Congo nago tuzi kiri muri hano nga hafi na Uvira. Ahubwo ikintu kibaye niki, uwo bita Son Excellence Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane ku basirikare biwe ba FDNB. Uze kuza kunyumva neza witonze nega amatwi. Yatanze itegeko rikomeye cyane ku basirikare biwe ba FDNB, arabwira uti amasaha 24 niyo bahaye mwe mwamaze kwa mwakura ingabo z'umutwari Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 mu bice uri gukontrola kugiza amaginga ngaho ngubwo bari kubabwira iyi Mikenke, turi kumvikana ko babwira iyi Minembwe, iyi Gakenke ndetse n'andi ryatandukanye muri izi centre. M23 mu kuhereza iryo tegeko rero nayo mu gutanga iryo tegeko ku ngabo z'u Burundi, M23 irabumva irabwira uti mugire muze nawe urusimbuka rwamubonye. Umugani umuntu wawuciye nago yarinjije rwose, umugani umuntu wawuciye ari umunyabwenge biteye ubwoba.
yababwiye uti nawe urusimbuka rwamubonye mugire musatire mwegere muri eneo zacu tubereke ikintu tubakorera. Ni ukuvuga ngo rero igihe bari muri ibyo ngibyo M23 yakiriye amakuru y'uko hagiye kuba deployment ndetse na enforcement. Ubwo ni deployment, mvuze deployment mujya munyumva neza, ni abasirikare b'urugamba baregiye koherezwa muri bino bice. Enforcement ni ibikoresho by'urugamba byagiye kuzanwa muri bino bice kugira ngo babyifashishe mu guhangana bikomeye cyane na AFC 23 ruri mu buryo toroshye habe na gato mu rugamba rw'ikoresho kugenda rurahindura isura. Mu kumenya yuko hagiye kuba izi deployment, hagiye kuba hasasikara ibi bikoresho by'urugamba bitoroshye habe na gato muri zino centre cyangwa muri zino eneo M23 controller Alliance Fleuve Congo. Mu kwakira amakuru cyangwa se mu kumenyera amakuru neza 5 kwa 5 nibwo yasigira gutya ikababaza, igatera agahinda, igatera akababaro ingabo za coalition, izi ngabo za FDNB. Yabikoze gute rero? Yohereje, berakekwa yuko ari M23 yohereje abasirikare, ubundi abandi banze kubivuga ariko reka mbivuge n'ubundi byarangiye. Yohereje inkuba ijya gukubita izi ngabo za FDNB. Yohereje inkuba ijya gukubita izi ngabo za FDNB. Hambutse amakamyo 2 yuzuye abasirikare. Donc mu kwambuka ko amakamyo 2 yuzuye abasirikare hambuka n'ikindi kintu cyiswe igikoresho cy'urugamba kirimo icyo twakita imbunda ziremereye cyane, ibikoresho by'urugamba byiganjemo ibifaru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'ubundi by'urugamba. Mu kwereza ibikoresho by'urugamba rero byasanze Alliance Fleuve Congo nayo yiteguye cyane. Basanga ingabo za Makenga cyangwa se abahungu ba General Makenga baryamiye majanja mu gusesekara muri bino bice. Nibwo baje ko bahasesekara basanga Alliance Fleuve Congo cyangwa se abahungu ba General Makenga barabategerezanyije ubwuzu rwose, bategerezanyije umutima mwiza, babakirana ubwuzu. Nibwo babarashe mu buryo toroshye habe na gato. Tubona irisubire inyuma ryabo, tubona abahaguye n'ubundi ayo makamyo 3 yasekuwe n'amadrone. Hari abakomeretse birumvikana, donc hari n'ababitakarije mu buzima birumvikana. Kwa ko nose M23 igihusha ko mubizi naga igihusha nago bye ngibyo naga iyo mikino naga igikina nayo mu buryo toroshye habe na gato. Yoyo ikorera icyo twakita operation ziteye ubwoba. Nk'upaka w'u Burundi byakomeye. Ubutashari Habyarimana nawe yagize gute ngo yasisiye ngashaka kugera gute ngo kwata ku Rwanda. Subwo ubundi ngemba niyo wazi cyazo kimwe. Uyu mungu wa Habyarimana, Jean Habyarimana amaze iminsi mu gihugu cy'ubundi kwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Amaze iminsi ari kutegura intwaro, ari kuganira n'inyeshyamba za FDLR, iganira n'ingabo za FDNB, mu biganiro na Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu biganiro na Felix Tshisekedi ndetse n'abandi. Iyi mitwe nyine irwanya ubutegetsi bwacu, ubutegetsi bwa nyakwa Perezida Paul Kagame, papa wacu dukunda cyane. Muri ibi biganiro agirana n'izi nyeshyamba harimo umupango wo kwataka igihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba biri no kuvugwa yuko ari n'ibikoresho by'urugamba ngo byakomeje kugenda birakusanywa ndetse biranegeranywa kugira ngo babizane hano hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ari nabyo nabwiraga ku munsi w'ejo, ni hashobora kuba hari amakuru kuvuga yuko hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda hari kugezwa ibikoresho by'urugamba cyangwa se intwaro z'ingabo z'u Rwanda, ubutegetsi bwa leta Kinshasa ndetse n'interahamwe za FDLR kugira ngo babone uburyo ki bakomeza ngo operation yabo kugira gute yo kwataka urwatubyaye. Ariko nyamara utekeje neza ushishoje, umuntu wabigera wese yabatwenga cyane kubera ko u Rwanda ukuntu rwiyubatse, ukuntu u Rwanda rumeze kugeza amagingo ngaya, ntago ari urwo kwatakwa n'izi ngabo rwose. Never, ntago bishoboka. Bo ubwo baraza bakakubwira bati RDF ni maso z'abwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eske tekereza kabiri, iramutse irimo kuni M23 yazengereje ingabo za leta ya Kinshasa, ari yirimo, nimba kuko ari yirimo, uri kumva ko badatekereza kabiri, nimba yarabazengereje bari mu gihugu cyabo, bazaza mu gihugu cyayo bayikubite? Ibyo bitekerezo nabyo bafite. Mbo twikomereze rero, kamushimire niba ari ubwa mbere usanze hano ngaha kuri Irene Plus Info 1, kandi subscribe fungura kazogera kugira amakuru yacu yose agiye atandukanye. Narakubwiye ngo ngiye mbazanira idonida kantu kandi ku makuru yacu bari kumvikana ku mirongo imbere y'urugamba, ngira ngo mbona musa nkaho mu bihakanye. Rwango ngiye ndimanukira mwumvisha amagambo Rugabo yavugaga bitaneye n'ibyo nari maze iminsi mbabwira, kandi ko nabibabwiye atarabivuga. Rero kandi subscribe fungura kazogera kugira tubana gatanu kuri gatanu amakuru yacu agiye atandukanye, kandi kuri like wandike muri comment section ijambo 5 ubundi kiremo imitima myinshi cyane kugira ngo umunsi ku munsi ngenda nkohereza update idonida kandi ku makuru yacu abari kumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. N'umutarama wanyu Mr Irene Machine Gun nyiribambe nyirubwite, mudasiba kubana ku mutekano, politike na diplomasi. Mugira ibihe byiza turi bwaze kuza guhuza amakuru ari bwaze kuza kurikiraho. Ciao ciao.